rutaro naye wano twaliki tewali rutaro Museveni bajja kumuwaka kumuyuraka 100% abeno bagamba ijana ku ijana 100. Mukiza yagira ngo kisoreka betine nguto ngubite nati zombekirwe watahona nezo mu nshozi ombutware bwa President Museveni owabiro mukuru wa polisi mu ihanga General Kareki Ihura kwiyabanashabira President Museveni akaruru yayoruka ngo President Museveni atakizira umwebembezi Uganda kaberiye nyuma 1986 and I believe because like other parts of Uganda they suffered from bad governance, and the period that NRM has been in charge of the country, the region has benefited from first of all, from the peace. Omuchai cha Kisoro President Museveni ya government eriyone ekora byingi kureka ngo entunguka ya hikara buri omwe. All done by the NRM. Ibyo byatewe na NRM abatafari gaje. There are still some weaknesses created by our people. I'll talk about them also. Okay, hariho ibintu bimwe bitagendaga neza ariko bitewe n'abantu bamwe bacu babi batameze neza. Atikane nabyo ndabivugaho. But most of the work has been done by the NRM. Ariko murimo munini umaze gukorwa na NRM kweli. So therefore I ask you to support the NRM. Nenda basaba kugira mushigikire NRM ijana ku ijana as you have done in the past. Uko mumazigiye mubikora so that we continue and consolidate. Kugira ngo dukomezemo ibyo twatugezeho tubihe n'imbaraga kongereho n'ibindi. Okunyweza tubinyweze yagira ngo government eriyenegezaho kuhangahanga amakorero kureba ngo abantu batunga imirimo na mnonga kutandika za factories. Kamaduka uko dufite utauri kamaduka ino. There are now 75 factories there. Hariyo amakorero 75 gakora ibintu bitandukanye. But just enter one of them and see. None kapinjira mu factory imwe muri zo. Free there. See how many young people are working in that factory. So, this is again the work of the NRM. The fourth Tafari. Jobs. Where do jobs come from? But even small people can create jobs. I introduced free education for children who have left school in the skilling hub. Let me see my graduates from the skilling hub if they are here. Abanyeshuri banje kwiga mu mashuri yanjye nashizeho y'imyuga kanze tubarebe. Ogubona yashaba abantu ba Kisoro okusima obusinjo buryo mu ihanga nuko kubahereze cyo kurebero cy'ihanga rya Kongo eritwiro mu ntaro bwira bwashesha kandi kitaro mu Uganda. Perishire cy'ibintu jobs. No n'icy'ibintu. Emirimo. Where do jobs come from? Let's see Masanga. Ngamo cyo kulondeko natandike farm 2007 neko bitano. Sawa nimewendo gera farm kuno. Tize mabega ntangwire. President yancyarira mu 2010 ngandine ko bitano yasanduka ine. Sawa lino tutangwire tuline ko mbere kunangala dufurumya amaji etwe mibiri buri runaku. Etwe mibiri ndiwa miliyoni 2 buri runaku. Omwezi ndiba miliyoni rukaga. Omwaka tuba tuli mu biliyoni ze mukaga n'ekitundu etwatubazi kuyingiza. So tuwuliriza omulamu
omulamu gwa president okuva ku kiseera ekyo twakatukigiyewo president abaire musanhufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako. President Museveni izoba rya Nkyakare naja kusiba mu district ya Kabare hamwe ne ya Rukiga. Ya ijana ku ijana hamwe bari mnonga abantu bakisoro kwakira presidential candidate wanyu kandi mugwe mukorekereze bagamba n'enshonga nkuru abakisoro twabakora ariyo na nomusha wa man King Siza Murenga mukama wa Metropolitan University mwenda ntubaramusya kandi mwe bari kwakira President Museveni kare kayihora twamureba. I think he's also a born of Kisoro. Yes. Yeah, abantu bamani barjuroko. Then there is uriya bamunywano wawe. Omwami Fremon Mateke. Hariyo kitini sansa abuturo. Oh. Kishabu bona nabana ba best. Are you sure? Yeah, Kisoro hariyo strong pillars. Kana ngwari nyesigangu ko akwanugambe bicweke bitari penetrated. Jango hikeyo shanga abantu bajwangire opposition imanya ki ati Kisoro yumwe predominant ni ya NRM shuri abantu nabara benji byatari mu kuyiya NRM mazuma inaho kuzoka je these people are mixed namwe nambaro gito kugireba na yero munko makajwanje and that is expected. Why hate town ke kugera ne kura abantu abari yayozo babuze actually umuntu yashara yugire nota kumureba oyagamba na ushema mitomo mwera binji binayibaruje turjiroko ya nanye ngati yambugana nanye ni mugambira shema ya hati wa kwetegereza jara anta okushanga ngo abantu barika bazarirwo abinji nabo baba takajwangire so that is bagamba chumwe mutubendeza wampara president tumwine kibanza. Okay mani do turiya schedule mutatuguruka ozengo nanchati schedule yitu wampara actually kala arje nasibira boma. I think it is one day. Rwampara Mbara City na Mbara District. Mbara District. Yeah. So yarwo kwazo wito bushenye na shema. Wito ni tweshintu kizakwa kiriye. Tuzakwa turunkoriyo ugidiyo na ine. Gideon twakurebere. Ya mureta, wa mureta. Omuturamukize candidate tubareba. Tumakudeko mu Ruganda. Yes. Banza twakura Gideon oyakure nabo kutureba aha TV Western program ya Sisimuka. Omre wa TV West Orirota amazina ni Senyomo Gideon ko kuagamba Vincent Mujurizi Orirota na Charity Orirota. Enshonga namnanga twantureba Orange Rizoba protecting your gains warga Kisoro nakaba konkato agaraka umurembo rwambara nambara nabo betegwire ko kwahirwa ku kigamba kibanza bekwezi ku 12 omwaka 2025. President wihanga Uganda kanwe chairman w'ekibina kya NRM nako ari omuremboro twantwirina ko emyanya wa kigamba nyuma azabe ari Kisoro Rubanda Erizoba Rukiga Kabare kosha Nyenkyakara Kanungu Rukunjiri then wirahi Nambara City nombaji Nambara City nibajangwa ari kumurembo Kampala shikurata Nambara City wirahi Nambara City the next day nakubari Isinjiro na Ntungamu konga twagaraka umurembo Rambara nyemere no mushija wa man ogu no makaruruka murundo ogu okuja chairman w'kibina kya NRM na jangwa karura kakine garka a structure nkakari ko kwaberebere akaruruka kaze aha cyaro takusibize nyino mwami Benon Mugume ogwe ni candidate na ndentebe na nja kushobora ariyo kandi nomwe ari yabo ababiro ba chairman ba LC1 LC2 LC3 okwikare ngoro that means to gamba structures oguno umuntu akucengaje enshonge ginda tumwakire aturamusi atuganere atugamba karura akagarka structure garka chairman LC1 kurushera karuru okureba ngo kibina cya NRM cyarabamu ekibina cya NRM kirine binde byesimbe tune ba candidates 8 na mwana tugamba antebeji umbakandidates 8 tune na chairman w'ekibina cya NRM tugambaho Yoweri Kaguta Museveni president wihanga Uganda obwahati nyira tumwakimwa Benon olive ati banzora musabare bitonje kuganira mnonga kimwe abatanche kibina mnonga regular structures wabare mwami Gideon Senyonga okunshango muka abwo buhereza burungi bwa TV West kushanga no shango mukananye nkagambira mbeho open
kandi okagamba akintu ekintu kunda munonga mbibina ekya NRM kandi ekinyombekire kandi ekintandikine nakyo ahabwo kuba nkaba chairman LC1 abo LC2 nabo LC3 hatkande rizoba the flag bearer wa NRM ahabwambara stenosi ahabwa wa division mbweno structures nukwezi tuire muntyo kuiha chairman witu wekibina wekitinisa president Museveni kuya nabo honturani muterera karuru ko kuba chairman kandi garika muterera karuru ko kuba flag bearer wabwa president mbwen hati erizoba tuine ndiyo niza kwasiya amakuru marungi ko kambaza nasima bakisoro ndebere bakunzire president Museveni no turentu atana na Zaire konka ko kureba at least obusinjo bakuma border aho kwensi kuri yatabangukire kimwe ubundi no hari yabiremwe bikuraba kasese onka nabwo no reba government yakoze mu muhango yakwasira abantana nabandi eriyo ebatuiro mukoti mwenchikoreka ngo yaba nankire azana munonga ndebere bari yabashija bato nyenda futera umuranga go kusugira ngo bantu mu mureko kuzombuhekera bwo kuba umwe muzako nagira mwamagaraganyo ninga mukorebyo mwene simira abantu bakisoro hamwe na rubanda kureba ngo mwiziro mbwingi mwatangira his excellence president wetu kandi flag bearer ahabwa okushanga kandi debere nahereza abantu bendera nanya hinkutekereza ngo ari yo karije mbarara nanye nankwase bendera yobwa flag na kwasana batahi banje mweno kuyanimba nturani intera karurako nyenda kutera umuranga abakutureba n'abaturire ngo tutere NRM ahabwo businge tutakakira bindi hamwe no protectinga ebitwatungire abo kuba hine cyo wabonere katugire katuine TV yitu erizor taro rwabaho atwagitungire eriza yabaho no rugitera nehoho aho kwa bamba gitera bine fitena nkerizo ko bantayisande NRM mwe ni mwe nkaba TV West mure ngumwakuma ebyabireho aza muri kumira muna TV yitu tingujira kugeta yanyu konka no buhereza okushanga ngwecho bweno akaruraka kararengura structure kararengura LC1 amurundo ogoyo muri wa TV akaruraka chairman LC1 niwe mutwe mukuru okulja a roadmap nkiwabiro chairman LC1 LC2 LC3 arengoro akaruraka nugo muhanda ntugaruka nyuma nari akaruraka nkaza korwa kurgabyaro namwe nerizoba bayetwa a division shamunana kureba ngo babahereza ebikora babahereza za t-shirt babahereza ebikwetagisa gukora erizo babeta TV sorry babeta division eyiti yambara nosi barukweta abakuru bebyaro hacaro mwena karunu kaza kurga cyaro nabeshengereza abakuru bebyaro murere kugira ngo mwaza kufumura mpira mwaza kugira muti abokora pira ko kortiremu president yaba atine structure nchibanchi manyisa ngo tuyo ntumara we NRM yitu nicagirire ngo akaruruka karga cyaro namwe ntegerize byaro okubira akoreje tukabihereza max ahubwo kuba mukaruruka president agaza futerwe 2015 hamwe n'aba member ba parliament nho turabanze twasamporingira ecyaro nkihe kikozireje mwena ninyenda kushaba abakuru bebyaro ngo barebe ngo bakoraje ukuronda karuru ako aza nkoko program eri hija kwanza nahiko mbugufu ndigiro muri Kigezi ni region bija kwija kubandiza ntunga mu hamwe singiro kwarage ntunga muri singiro hati ni twe bije bazerwa ampara barga rwampara baze beije kuvugana abambara district number city kandi bija kuba bari aboma ukwitu mwene kitekereza ngo mbara city number district nibikora kimwe ahubwo kuba nibyo bihererukire kubabira hamwe akwa district ngwiriho kandi nturya ngo harimo ubuhagizi bwingi kandi niyo nangwa erukuzara mbara city niyo erukuzara za district seze zinde zitwetoreza ntungamo za Kiruhura za Kazo zibanda zone niyo erukuzara mwe ntekereza ngo tuzafuna ubuhagizi bwingi kandi reka abantu bene nanishaba abebyaro mukunga abantu murebe okutwabatebekanisa okubeija no kubakora umukoro murungi tukakira president kandi hariyo nintekereza barebi omwabaguzumireno ba watching his excellency omuntu nawura nagira ngo president Museveni naka ayibira karuraka nabumwe nabaryo mushobiye aho ko abantu bakumutangerera atreba bakikuru bagumaye n'abaguruso bagumayo kandi abaguruso n'abakikuru batera NRM
atereba bagumayo ntukira ku mbuga na amenyeto n'abandi bashija bijana bakora bagera mu kutambura atereba bakikuro abatsigarayo reba bagurisa basigarayo bajya ngo ariyo president bibira karuruke nitekereza ntubakwa kwisaka ijo akagamba ngo ubururu bwa NRM bukafwa emitwaro mukaga nikezana nabwe ubwo kuba ekibwaferire omukikuro mwana akashobya akaterako kandi obundi abateza bakaruru akora kigenderire ngo bundi opposition karabo atashisha karurako tukaferwa uburure mitwaro mukaga mwenora kutwabwongira itwabe turi pasente iragira hansi mbone kubireza abakuzire munonga muronda barabaterera karuru kushanga ngo wakuzire munonga tokibasa kwetera tokibasa kugira kugira ngo takashobya yo basi yanerebeka nanye nkati baso kunjine nije ko banerebeka abarambe abaraze kunterera karuru tweta gisanga bazwe gukora ikindi no kuronda basa heri aho katuruba kandetse batana bwambara stenosi konka abandi tibe kibina cyane narimo mwanyeshengereza bateze bakaruru kureba ngo batera NRM abo kwa kutera NRM nanye nimba ndumu kureba ngo structure zitu tuzasisikara uko azaheza kusisikara ate no biraruho akaba kwa serebende ya NRM tuwamterera karura bwa NRM nicyo kurebera ibintu byabo mwene nishaba n'abateze bakaruru kureba ngo twaza akaruru kaitu twakatera kandi turebe ngo twayakira je president oboyine uniform ya yero obatojine tichikuru ngo gire uniform wako ne baso takanya ko kora ngo twayakira president omukitirisa chairman kandi wamwereko bushaki hato ubuntu bubura abanze abakarebere namnonga bakorga hero bareba ngo president Museveni tayibire karuru abwo kuba tuyine bakareberebi abe bitongore abe bina banacewa kureba ngo akaruru kagenda kata mwene intekereza ariyo uragenda kwibira karuru mazuma Gideon nawe yabe abwo kuba tine wabonera abantu barangabeyitu barya bahagizi omu districts zone zagize rekezi yatambwiremo kandi intekereza ko kiri cyuzaguma kiri Omurachivi West amazina nsenyumo Gideon ebyona to live aha omuri Koranoria makaga Benon Mugume ubwo mbese mekano umwe umbatage structures makaruru na mnongi yasoza kwegitaho akaruru ka murundogo na mnonga kurugo mu kibina cha NRM ekibembiro cha person His Excellency Dr. Museveni President wa Uganda ari umurembo Ranger Izoba umukushira karuraka omyanyetariye munemwe obu ka Mbarara City Mbarara District na Rampart yo twenja kwetegura okureba ngo bamwakira kibanza byo kwizwi 12 mwaka 2025 nyuma Benon yanje tuganira bwenka yabiri mu structures na TRM ayesimbire kandi nwa kwasire bendera ndonja kuganira turebe akaruraka bija karamukata kandi what should be the do's and don'ts ntumamo muri Mbarara City North constituency ahayisimbire hamwe byaro kinana mukaga according to obitabo then harma batezi bakaruru abatakurenga emitwaro 5 necweka draft nimbare emitwaro 5 nkese ibintu byabihinduje na plus reka tugambe umunasa kukura protect the gains what are those gains na mnonga twaga tugamba constituency wabare ndiyo ninza kushika kusibura kwa kandi bingi ebikweta gisango tsibure aminsore tubisimire ni bingi munonga aho twakoze nguto twakoze structures mweno nintwaro mugisha go kurusima TV West aho koba turiyo edakika zituzavayo kandi nabandiyo ningamba ebinagamba ndiyo ninyahanangereza ngo tuje tera karuraka nagamba bingi kandi bingi byona president rwo kwija kubyegamberera mwene imbeshengereza ngo mwijeto mbugane nagambe byo abwarhangani yangari yanje kana asigarana mugume Benoni gamba nokora cyama amini NRM flag bearer abambara stenosi kuba meya kandi ubundi kureba ngo buriyo abantu ahiba mperira karuru ko mugongo ntatwire ndi inkambenti atano bururu baza kumpereza nyina masukwago nahindukuza no murare ziturukora nyo nangwa n'intambure ejo haje n'intambure ejo haje kuyatuba opening campaign ubundi tumukarebere nyine za rare konka ningire kidongo cyanje ntambure ejo hanju ndonda karuru kandi ninjagumza mukarozere mpaka obwire bwako bushira bwo bwinyiza kutera mukwezi ko kubanza 2026 mwebare abamba tureba mwebare abamba turikereza mwebare abatayira kushango makaganje kora noya okashanga mu intervene ngiromo ebwo no buhereza niyejo protect the gains ako buhereza wakweziro Charite na Vincent Mujurizi nyuma ya kamba herezo mu gishagumu akuba kirima Benon abahurire jase kibuzo kimwe tusiburiraho
Gideon we bari mnonga of course akire kitikaringwa konka ekinanyenda kushaba no kugira ngo otuburuze kande tabo kumwina akonga mpurira omwambeno numugume obutumo bwatwinire nk'abantu abaruza kutayisa president ombiro bice munonga aha banyambara notonura ba stenos na south yona ekicwekechi the message he has for the people abo kweterekana kwakira president kibanga cyo kukunako obutumwa bubinire mwahurire ngo twayeta ba chairman bebyaro kubahereza obutumwa na no kugira ngo barareke abantu beitu aho twajya ngo akarunka kutandikira RC1 dena obururu bugumene butemba kandi abingi bona ababalasete ba flag bearers abakuza gukora umurimo ubwo nangwa nabingi akaguma mbaye inkambense ninga shiba cyame nabaye barumu mwentutero umuranga nko kutwagamba ngo mbararasete ne yazireza district zindi zisingiro nezindi nango kwatahona ntungamo ngo tubekinga shwa nabona ngo mwijije mutwaseho no tureta iziri kinanye kandi yo ninza kutambura za Rwampara na ntungamo nahandi nanye kaza ya president intamwe mbara bomahonga mwe nanye ndiyo niza kutambura kandi nangwa niza kutambura niza ndiyo nindondo busente bw'amashita erizo nanye nkatambura ebyo nabigamba abwa ruhanga nihangari yanje awakire nko ku Vincent yagamba Kangaroo mu studio tukubuzana program asimka na skansenyo mo Gideon aho murembo rambare kucyari yebyo ekuri werimira aha TV West Honka omugihango shamushanju ekucyari no kwano bitunga omugacencyure shahibiri no kwano tunga ekucyari yebyo Kangaroo mu studio Vincent na Charity bagubuzana program asimka na skansenyo mo Gideon aho murembo rambara Babare Gideon no kore chamani kandi no yendera umushonji program ya sisimuka utaya kwa president mukwete katekere mnonga abashema shema na bushenyi ningira ngo twantendera umwaka mwaza kunorwa numzaho mwine mpumo marathon ibero 30 then chibanza numza ko mwine celebrations za World Aid Day then ibero bibiri muzeyi naje kutaya yo wanyu muzako muri yo mu mbaga zonka mpaka for 3 consecutive days tubendeze bironje byonka presidential candidates ngena batambura umihanga yo naho byamagara marunji and of course na ba MPs ni mahari yo mu Rwanda Karuru mukama batera magara mukoreje mukore campaign zihorere muhere mbire cyo kwenda twara zonka kumuro. Yes, let us break off a brief pray akawumara turakarije mu praziza makuru ziryaha twine byinjo misho kwen to expecting n'abagenyi bari kuri TV West Gumani twe tugarukaho na Rutoma, Kasari, Wanyamahembe, Rwampara, Mbarara, Shema, Bushenyi, Ibanda, Katuruhura, Stagwenda, Kamwenje, Ntungamo, Nkore, Nelcho, Kabyone, Betorwire, Nubomwire, Bomugisha Twanyu, Omurisa Robert Kayanja, Omamira Konseta Katidro Rubaga, Arumunejo mu ruterane, rwengiriye byo kutangaza, okurugo rwa mukaga, ebiro mukaga, okusiyasande, ebiro musanze, byo bikonyeri, umwaka w'ubwo, aho hari kwizibwera zihangwe kandi neja no Fire Conference aha Bwizi Garden Resort cyanyibiri zakasheshe buri zoba umwarasho mese zebihama ebihangazo buhereza kandi no kutamba Roman ga Kristo nahabwecho mureta barwire embohe abanyabuzari abanywanyi nabona rwende ngokego bica abakubanga kandi cyo kutangaza cyawe cyanditswe izina ryawe. Omubwire bw'akaruru TV West neje kubirwe hamwe okudubyaro okuzuma town umubiteraneza abakuru n'ubururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshayona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo muri wiki ari kumanya tuzakuchimisa gikuru mu kumanya abo kubekera mu cyona TV West neje kuba nechikwisiyaho TV West nehinda
Orwa kabiri oru tuzakuba twine Dr. James Mugume kandi Dr. James Mugume naija kuba natushobora hakurise nkoko ezamahuri kuwakuboryokwe orukwenda kwega hakurisa enkoko ezamahuri nozirisota nozitereza byo kurya ki nozitangira otakureba ngu wafuna burwire ahafamu yawe rebeka ngweji program tiyakuferwa kandi tuzakuba ntwega byinji kurga ahafamu eji enkoko tubiziho income generating activity eyo kubasa kudependinga ubwire bwora no ina akasente spending ati ngeragera nsa no bunabire ntungire nempuno atempuno nizo zibanza sibasente konka nkoko nagambira kare ati nkoko waboleta ngo muhareba basya emyezena 5 hati no bikutana kakuhereza ki mani ato ndito dibisi ushango ile cash isaka basika Orwa mkaga kama chai no horas venera ninga no horas abas chala kabere ndeka ne yakuna msababira chi ndeka venera shora venera tamia samto nataka kumtoa lakini inga kama cha inga Uganda mwetebekanisize ubu nibwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kwasa kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo rukweta mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera kurukayo omukahumuro nubwo twagaruka tukine Stanbic Bank ji inamatajo mwihanga ryona no saving nabo akasenta ko kutandikira no kaca ko kwigura account kanda muherwa izoba bakwataje usavinga then hand hace nangwa bitari na biro byahari no botahire moto ubasa kutunga karoni ahataro roni okore ntungu kacugumire kandi ntwenda rone zorobi na mnonga nkezo eza Stanbic Bank kandi hariho okusingura sente kwa manu mnonga akarango wakareba akaruga wawo nka twine ekibaru kweta chamuka okubasa orukutunga sente okurabira mukazanako chamuka na sente no basa okuzasimu yawe onyige star 238 star 3 star emwe noti hash automatically noza ko wataha omukazanaka kandi no ija kuba notunga obusinguzi obwo waheza kushanga nguniwe wabomwe ababasa okusingura baza kwamba kuterera hasumitu ya noti 2 noti mwenda noti ina mwenda bari kugambira ko wasingura program zez harimu omushonji mu mwihangwa aho kandi na omuneneserezo omumwazyo mweno ineguma aha TV West iwe uwagiro mukazanaka kugira ngo baraze kufutera Robert Stede umanyengo niwe babantu baronda ahandi twinemba plaza makuru the New Vision hamwe na Bukede mujuriza haza kwa na chitero mu rumi rujungu na New Vision yo kanga mboro rumi Uganda abe mundu base osi engeri je yabechi semu ngabari ku mission yo kuba echaro ne bamukuba amasasi ana ogwe bamwihiro magara gensage
omushumani n'omuntu mubi nayizire kwita kwiba n'okucwekereza na biburukana ekiga webare nnyo so hataho gwe bambe nukwamagara gye gahendera mpuuga ne Abed Bwanika omulonzi ababuziza gwe bawagira ku bwa president ne batabuka lyaha tene kwa no ferwa but why should you ask uri omayine chama cyo mutima but anyway babuza kuburza batyo bambara ngo nkote esimbe hano za kwa noreba okingo kukibatembere tinana mwomu bavunaniddwa okulumba kasese yaye byabire numbemanya so bariyo bavunanwa Kyagulanyi ekyabadde kawempe nganonya kalulu that is nope presidential candidate byaha President Museveni barwa bamwaniriza mu manyi mu Kisoro and indeed abantu babari bingi abayakira President Museveni omuri Kisoro hari mugabo rasekukuru no ijuza kakonji o tsingurita ka Sora TV na nebindi kariya page ya kabiri no kora kintu just nota mwizina lyawo na naho rukutura na ane namba Yesu okachwamu okatwara office za Vision Group ingo kahereza agent wa Vision Group akuri hi you know what aho mukazano automatically kano basakubombwe abasinguzi America eyungu demeri ne rubira kurubarama rwa Venezuela izo nentaro zoko azanze tukwataho twine kubantu cenga tukabyetegereza Marine Nantume bamutenze mpisa ngacamura abadigize abyo byona birumwo mungambe kihandeke kiya page yasenga ati nguruganta jigambere Ruth agamuwedde omusajja amusulidde abana olw'ebyavudde mu DNA abakazi torengeze abana ntuzara abaheru omushisha areberera abana bashatu bana batano ngunabe kumbe hatari munomwe ebintu bicyuse omukazi ateguya musajja tuso kudiba ahabwo kuba abashiyate nabo kwata mpora kitargecho oshemba nacho berwaha kampende ne byemuzano URA ego byayisabirye nera basham birya vira erwanira ntiko muri G ababinywera nindabe ryaha nabyo bariyo bakushoborera tungo papuro no rwashiringi rukumizonka kandi rworizo barwasharuti twinabagenyi tukabe ntwenda ngo tubase okurafusya tubahereza kireka sebo nakwasira no papuro rwa The New Vision, yes. Government warns district engineers if you Chinabaha over 95% of local government officials unregistered amakurunga gaha URA awards top taxpayers abakuhaje mushoro abo URA ne bashumbusha ozosanjaha Uganda developed anti-tick vaccine ogunumba kuzibirengwa kwatente mwenu namakuru marungi ombikwatena na innovation President Museveni agambira abanyashoro aziringa ignore critics and vote protect gains obwabira ryo muri Kishoro kwe amakuru ago nagoga ryo mu rupapura Museveni promises to work on Kishoro roads ebyenguto University challenge ndeje UCU Storm finals bashiro mpaka za muhiru no muri ki neza kureba bribery intimidation allegations Sheikh Shema Shema kwatene tuga nebindi byo kanga biriyo ne temeso ko Titan online safety rules for children NRM shows shared gains we must protect protecting the gains hali okay What gas Uganda's oil health is inclusive and sustainable. Okay. Pakasa participants tipped on ideas for growing business. Barugahara urges use Baram Minister is Baram Barugahara urges use to embrace issue-based politics. Cassava starch plant opens in Kamuri. Oh. East Africa, European Union, Africa leaders talk trade and minerals. Okay. Turukwendera omukwatirine nebyimzano esivira
seek fifth victory abana bavira kandi ahantu bagamba ki Victoria Pearls finally tick the victory box in Thailand. Amakuru nuko garaha Sebuguzi Sasti for more national rally champion honors. Amakuru nagaga urupapuro n'urushati New Vision negure 12 rutunje erizoba nukwe twayenda tyo empapura z'amakuru agacika 52 ezarengo mushaha yo kubanza twisianga ba Stanbic Bank bakweta baja mu igura account akasente kaca munonga yitwagambira wakashyize wajigwire kandi oba customer umurunji oba kureberera bakafaho kandi bakakwebembeza bagafata aha front page barukwereza bwaro n'uburinganire ronde nunji etariho kwirukanga etariho kurabanamu ukabasa kuhendera ni woshikere aha mutindo gwabatahi bawe abantu bagira mu banka biheza ronde bakoresa barukoresa no bareba ryo mu bugu bw'amani ku Stanbic Bank okwete biriyo nokoraje kamuri kandi amuherwa izoba basa kuhika aharabataye bashyire kandi nangondo no kuboga Stanbic Bank Uganda gitaho mu rembo rwambarira irya hari guto rwareba ntare wabana rwo mutawuni ukora kikaho waba guto rwareba ntare ureba mukono gwawe bamusho uja kwano reba Stanbic Bank mwene tongera kumanyisa unoza kwa notunga sente no singura sente rukura bukaho mucamuka na sente rukura rukazanako ecangwe cyo indekora okubasa kujango ketabemu no kuza ahasimu yawe okanyiga star 238 star 3 star 10 hash automatically noja kwa wasa omukazano aka kanoja kwa notunga sente program yo mushonji na program eyo muneneserezo okutandukana na nerizo so tinkwe na ngoshembe nacho guma ha TV West orebe programs zona noja kwa nosingura sente na chamka na sente twina bajenyi obutwaza kuzomuka humura buturagaruke nabo twina bajenyeri izoba omukristo nahabwe district surveillance officer wa HIV focal person kandi twina no mchara Angela Nakato ni omugambezi wa University enkuru yamba University of Science and Technology omurama gwito mukuru twenda kureba mbere yaka ko kasirimu amwena n'engineer wayo mwaka 2025 ekibara kweta National HIV and AIDS Symposium ahabkwate nizo bareka ko kasino manchi banga cyo nebiri global nature chaka ko kasirimu kwijuke ndwarejo abantu isebinyi millions kandi no kugeza kutebekanisa oburyo bwo kubasa kubanza kwako kucendera ningashikwera cy'umubanga so nubwo murama gwita mukuru atutwagagarukira aha ntuyiza kuba tugarukana bo twargo mu kahumuro okurugasha ibiri okugendera kimwe okusya amaherwa program age of course tukuza kurumba shayishatu charito mwaka gwagenda gwahwaho twasgaze yo kwezi kumwe konka tukagusibura akarengana no mutebekana sa munyi umugambi ibintu byasigara no mugamba itwe bahi iri yakaba nshuti nawo minga iri yo wiro bagaba nagamba nsenene yediri atwakura musebo je barokwe aho ri na neyo rukora but amchate umwaka buri kugenda shware and we thank God ahabwe biturabiremu bitangwi icyo kintu reke twara for granted kureba waza kukurba to mu mwezi 12 ukijuka mwege myaka emyezi 12 nagumwe ehuireho gitira amabega it's not a joke so yo mwaka ogni ngusimira ruhanga ahubwo ko mutagetse zanje nkishatu nkitana ishatu zishikirize kandi nyihiremwe mpango nizo zishikirire yes okechika honka tongambira kachikoro yo ni nsima rango tokechika honka hi atunguje nkazi kechika wa sibe ninga ukarara ko mu shabanke ruhanga wona koragira gukora ki ubonoze kubuza ni wowe wanje kuba kungambira kunga manya noro kushabaranga abantu nibasa kore ko bukora kushabaki kujuze batinda hanga nijagamba ni anseje yampere kino tekora ayine ndije private yakuba namanya azaka private
abazimagaro ngu no kwe kwataranga abo kuba hando hona tweto yanga oya kwinziro tafiro tazire cyo tine magara mavota rugwiro tazire birunje birene byinshi rest can come so let's keep focused bantu bamwe bari kutureba abarukurangana TV mutarera kandi turiyo nzuza kuzombero bikuru advertise every business you do ima abarusho emyenda nebindi just advertise so mwijaha muranje abantu bamanye mu rukora twahumura tugaruka n'abagenyi utagaha program y'enunji ya sisimuka ninjira kubahabura ko kuboyine umbazi gwa Parkinson's then ugaruke kuza kuba kwasa mu mutano kuza kuba ubundi butano cyo abaye yago yowe yeta yes ari available kusanga mu pharmacies nyinje za Uganda umbazi gwa Parkinson's bago just none rero abantu tabine sente teka tango baye ndo umbazo kumbaguza ho mpaka uburwire ngo babwire kandi kugitinga yite wasi rero baba wanje how come kandi hatabugo categories so one harabagumira gutaba yamba abwachi abuja Parkinson yejo azeme kine kutara ko bwonko yes arusha muti yakutara ibice binde by'ubwonko hatushanga numbazi kwa Parkinson bitakubasa gukora then abukutetema abo problems nkezo so again ntibantu kugira ngo umuntu ayine kuba comprehensive treatment wija consultation yanje hati no kushaka mukorera tambera Parkinson ngamenye ichejo anza yes hara kwa mtu kushaka ide mai ezikata no micro stroke ubwo kataragaza mikojo ataka kuja movements zitakwitegereza konka already aramana ka Parkinson so bako kwa Parkinson bako ni kugenda konka movements zisigara mahozi umanzi kuteganisa ino mama shanga umagaragata kwiyagara yes shanga takwera ngabona good treatment no bade aganda basamagambo yo kugira ngo cyane haranga amagara giving up na nembaze kanga you get hato kabwa kanso ngiro kubwa kodera nasi naso bana kurebe yes okashanga yatunda ngo cyitwa tambachira ka Parkinson so okutetema twagamba ari Parkinson's obwira okutetema ko mu community zito mu byabiti nyina mwetegeza abantu okutetema umukono gumwe ninge bisa haza wamure bayaza kumara umwaka nurachi kweyongera umugambire ngo rwire Parkinson's ekubasa kubatwite kumbaza twitari steyongera Parkinson's ndabasa kutankana no kutetema kusha yamarire to kushanga amagarago na gashanyara to kubasa kutamba to kubasa kweyamba ibinte byabutosha ushanga nangwa watandika no kwebwa ntashira kwija muno no kwebwa kushanga umuntu gutakubasa gukora etema abagarago hihi mu myaka kagane tanu shanga utakubasa kweyamba kandi wanura mu rocenda yes twagira ngo kugeri na first of all no kureka ngo iyo taka kupasi wa muri umuntu ina magara marungi but also important kuryaje food improve the chakugamba wa jeza ureka ngo ajye wahindira gace wakora exercise konga important nye nawo twagamba abantu mu cyaro ba identifying aba abantu babareto mu rwaro ako because ombazi guru twija twatarizana n'ikintu cyo kutetemo kwa magwa no kwa Parkinson so atakaje waya nyo kutetemo kwa no kwa Parkinson zigumbe gajya magwa kamujira so intansa ero mwe bari kutudera
bari mnonga okuba nitwe ngo twagambire enyuma yo twagambira ngo twina abagenyi kandi abagenyi bitu baherere kukaha nibo turiyo tuganira nabo biza kwanu batugambira enkwatanisero hagati y'ekitongore Uganda AIDS Commission kandi abakwatanise n'abambara University of Science and Technology University itenkuraha tuganira hambere ako kasirimu kandi no kutebekanisa okuruho okwa ekitwaise AIDS Symposium abo mwaka gw'2025 mbwenu tugambaga ku kasirimu ngoko kukimanya global kibanza cyo ku 12 nizo bariyo kwijuka akakoko kasirimu indwara ejo isira abantu bingi omusiyona nabo echo buri mwaka ku 12 kibanza Uganda neba neta bamahanga gandi kwijuka akakoko kasirimu turuba mu ihanga umunsomu abarwande nakakoko kasirimu aka na hatu n'abantu bingi abariyambazi abarwira akakoko aka kandi at the same time twina abantu bingi abakiri kwatwa akakoko kasirimu aka so ndwenda kuganira hariye but the most important thing is to increase awareness ya HIV kugira ngo itwa abantu tujimanye tuongere kujejendesereza akatoka ijendesereza cyo tarakumanya now nabanyeta Vincent mujurs mu studio nyine bagenzi banjaha twineho omuchara Angela nakwakira ramusi haba kutureba obeyanjure bakumanye. You can speak Uganda if you are comfortable. Thank you. Abatoleriza Bampita Angela Nakato Muingo Ganze Kagambirizi Wambarara University of Science and Technology tuze ukwogera kusilimu nengeri jetulova nti akawuka kano tukakendezeza tutya mu bantu tujja kweyongera okumanya nzani naye mu byonna sirimu aluma ate tulina omwegendereza hate ejo niyo awareness ina andi kubagambira kugira ngo turiyo tutera umuranga ngo twongere kumanya akakokwako kandi tumanye twakubasakarira ako iyo nabasa kuteka ya nebyira maybe you think it is in the past but nibaza kwereza statistics bazine HIV nechikwata abantu every day twino mwami Chris nahabwe ogun district surveillance officer kandi HIV focal person twakwakira sebo kare omwami Jurizi anye nyenda wongerira ka ahali ya muchara Angela nyono banyeta Christopher nahabwe nkukubanyanjura ninkora Nambarara district umurimo gwanje no kucondoza na no kuratereza ndwara ezo zone zo kuteganisa abantu itweta disease surveillance kandi HIV ngo kumujumanya nayo nemwe erukwata abantu ikabateganisa ombyentura ombyamagara na nombyentasiya hateka hendere biri kizibu ahabuyanga so nayo niba a disease of public health importance haza nayo ngayihanga bakagitera homoga gukujukuratereza no kwenda ngo bagirwanise mbwenturi yahege ukubamanya so kutwemerire na no kutora bintu bireba mu presentation yakasheshe bari mnonga Angela I wanted you to tell us about why AIC I mean USC Uganda AIDS Commission and Mastage collaboration emanisa ki mukwataniso mukora habwenje ntureba teaming up ya Mastage na Uganda AIDS Commission ma aiming to achieve what? Thank you so much. Uganda AIDS Commission with Mbarara University of Science and Technology, we're going to come together because the World AIDS Day this year is celebrated in southwestern Uganda. We are coming together to celebrate and create awareness of HIV/AIDS. Why celebrate? To show the milestone and then also create awareness. Let's not take it for granted that people don't know about HIV/AIDS. Mbarara University, nituza hostinga nebacheta symposium okugamba abantu abemiringo jona. Nituza kubaona symposium okurugebiro 26 mpaka 28.
ebyo biro ntuza kuhurikiza abantu bari kugamba progress ya HIV AIDS in Uganda and HIV AIDS where we're coming from and where we're going and the projection as government and as Southwestern Uganda. So Mbarara University is the one that is hosting the symposium for the 3 days. Nimza kureba abantu achahi cha must bariyo ne bagamba nimza kureba exhibition ebya symposium niza bigamba ho kwanyuma konka Uganda AIDS Commission ya signing memorandum of understanding tukwatanise cye kintu noza kureba ngo niza kutandika ebiro 26 bwanyuma nikiza kugenda Bushenyi Kizinda County the final day of 1st December, where we expect the president of this nation to be there. So, Nikaka Kwata Mbarara University of Science and Technology and Uganda AIDS Commission. Yes. Ataka Kwate Kakaraka Kuruwa Mnonga Angela okutushobora okatwantwenda tumanyi akakwata aboko ko kureba university kandi yakwata na nature hati nolo yetaga kumanya aba where is the interest konka twachimanya. The most important is sensitize us, the public, kumanya echiroho kandi chikugenda misho. Omwami anahabwe ombugufu tugambireho embera yakakoko ka sirimu HIV and AIDS situation omwihango byemereye bitati aboko twina abantu yokore no tambatamburo mbyaro kore nkanye. Some people think HIV rinketa chiro umuntu akakora statement recent ya HIV nayo bachigitina people think it is something of the past techita I mean abantu bakagitinu byemereye echo kugamba namazima mbweno untaka bagambire okutwemerire twena nkihanga ntumanya ngo omu office ya president harimo ekitongole kiri responsible kushuganisa emirimo y'aba abantu bona abo kutorera koko kasirimu ekyo ntitwita Uganda AIDS Commission. Uganda AIDS Commission niyo kureberera byona hati nyowe ndi umukozi wa Mbarara konka ni reporting Ministry of Health kandi ngarakana to reporting Uganda AIDS Commission. So ubu turi yaha igeshaha turuho ahabwa Uganda AIDS Commission. Mbarara University of Science and Technology ni itendekero ry'abashaho kandi n'abashomesa babashaho tino kuko basa kuboyi n'abashaho utine bashomesa babashaho no producinga cream y'abashaho twine na nogo mwaka kuko batugambira ntujya kubandi tu reba hitwahika korga hitwatandikire o myaka ya 9 okuhika irizo actually niyongenderwaho nkuri ya symposium Angela naja kubagambira mo but ntumanyangu emyaka nkesha tehuireho babere nebeti twabatwire nturagura abantu batomotereza Kampala tuganira nabe by'ubwebembezi tuta but this time tuenda tuhika abantu ndichumanyangu eje emyaka yona batwire bagamba ngo Southwestern region Mbarara district Mbarara city Bushenyi Ntungamo akakoko kari higuru enyuma honga tugahise umukurwa muroto baheza kushoza statistics zenkumi bira abirne no kwikumene kumwe bakugera ngo ntwenda futekateka ngo ukorga muroto na naruwa siri muningi ukiguma no shuma no hika Buganda ekanya ukika Western Mbarara itekemze mbwente ngice nakubagambirizo twaza kureba mu ahitwa atandikire myaka ya 99 bakandi bajyangwa abantu burigana abantu 18 bakabi nakakoko kasirimu haba ibintu byingi munonge byakozwe harimo okwegesa abantu ARVs zitakijiri abantu bayegesebwa bayitegereza sirimu yashuma hija twija twarete mbazi abantu bagiria sirimu yakumanishuma terashumire kugira ngo abantu abingi bakafa bamwe bakafa umuko nawe yes nanikishaba ngo kwatiro kacaha twine immediate break yes zonka humro kace akahumura akakutura akarjemu bizaga kutandikira program yitu zimuka twine hano y'abakuru turiyo tugamba akakuka sirimu
butaruga TV ikintu wireho burimwa basakuzaho ugire cyuwahinga Eji ni kiboko mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izi gucira y'ubuhango n'ubuhango umukora mabati muri East Africa aha nitwa Alusin Coils na za coils istiranji hamwe n'amabati agakozwe kwangara buri bateri tiranji nirijana warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe ubihanga amabati gakibuko tigakabuzare turukura amabati kunga nitwomeka maka za business hamwe n'ebiruto ebikorerwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati teka kiboko omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okorwa mu byaro okuzumutabone umujyaneza n'akururu hamwe n'ibiganiro turi mu canga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo bari wiki abikumanya nituza kucyumvise yekumire kumanya abo kubecera bocona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda Yitu echirisi simuka TV West omwami nahabwe waba rero tushobora watana tueza statistics we have to go for a break atwagaruka ati mbweno nhuna nashikiraho kugira ngo kurwa myaka ya 89 haruguru batwigana babiri bakeberwa 18 bakana bashanganye nakako gaserimu ebintu bingi byakorwa aho naruringo rwihangari yona hati twaza kureba umwaka wo guturumu abantu bana no bucweka mwenda bwene katubete batanu harubuligara rwe nakakoko kasirimu kurgari 18 ico kwereka ngo hari ibintu byinshi byakozwe okurgari 18 okuza aharita konka kimwe cyangwa no kugira ngo infections ninga abantu abo kutunga akakoko bakacendera kandi cyakabiri na population y'abantu yagumanekanya hatu kutukwata abantu abo kutura nakakoko wabagabizamu population y'abantu bona kandi tukashanga tutakwata bingi atukendeza hari ngo abantu kutura nakakoko kunga bagambira 5% ninga abantu batana ruburigana abantu bateka mu kiruko njo natandikana cyo ndikugira ngo icyona nikigendana na ebyanga ebiturumu n'ikindi nayite regional variation hati twekaba Western Uganda iri mu district 13 City Barara district Kiruvura Ibanda Rubirizi Ndungamo Okoko yona na Kigezi turi 6.3 abantu burigana abantu mukaga district kari katubite mukaga nabatunga kakoko rather nabatura nakakoko kandi tukija twazo mu district hati twe district yanje giyambarara 7.5 ninga shaba tumshanje district kapitana kungana muri mustaka bachweka twa collecting to nearest store number ninza kubita abantu zo gumbara aharu burigana wakwata abantu emiteki igano ushanga abantu munana binaka koko kasirimu site yitu abantu 10 akwa 9.9 haitu samya abantu 10 arigana binaka koko Bushenyi ejeru kuza hostinga ikiro cyo kwijuka na commemorating actually abo ikiro cya Sirium nayo ni munana ahari burigana Kiruhura 11.2 ahari burigana abantu 11 binaka koko ka Sirium hato kiza mitoma kandi at least
abantu banane bucweka mushanje nayo ni 5 so cyo kumanyisa ngo abantu abakine seremu abo kutura na seremu ni bingi. That is one. No turent tugera ngo nkeyihanga turigo ntwara kurungi konga hine districts ezo rukugarura ihanga nyuma. Ako kuza kureba West Nile na Karamoja bari mu 2. Ako Karamoja is 2.1, West Nile 2.8. Hati to kundu turi twine districts eziri 10. Kutwakubiri twena ntkoranga ya West Nile, ntkoranga Kiruhura rather nka Karamoja, twakubiri tugera ngo sirimu tugera kugihezaho. Yes. Hati no reba imwe bari mugamba hanshongezi, but you also know the causes as to why things are the way they are. Yes. Ikizubu kirayi hano mu region age. Where is the problem that is not in West Nile? Because I'm trying to wonder why Chizinda is why here in the city in factors kunkuwa numureba because abantu nazo betaga bazimanye ubundi tuzigazeting ateje shahaninza kushikiraho umudakikanje nanienda kwereka ko twemerire ati twe kora birome bitongore by'utu bya statistics ba Angela bakutushemesa kutuko bantu barira tumanya ngo abantu bakwingana miliyoni emwe n'ishicweka bashimikwa n'abaturana kuko kasirimu and usually nyoni ngenda ko bato mu districts hat kuzo muri yankore district y'itukineri impango ni ntunga mona nisingiro ezibiri wazigita tsukusi abantu miliyoni emwe n'ishicweka basiyo ometwaro nkacyanana cyenda abarwire no total population y'abantu bona hatu wano reba district ya ntunga mwempango na Kiruhuda na ntunga moni singiro zitsakubasa kusia miliyoni emwe n'ishicweka kunkatu wajara ngo abantu abo kutura naka koko mu ihanga eshemye kubera miliyoni emwe n'ishicweka nkimanyisa ngo abantu ni bingi ako kutukubantu ganira abantu bahuranga miliyoni batekatiye ona kantu kake no that kandi umuri yabo bona abo twarunzire kutukateka hame bazi nkihanga ni miliyoni emwe n'imitwaro ashatu cyo kumanyisa ngo 20 baciriyo tukababwe hate nshonga yiwambuza eri kugira ngo icyo kuretera sirimu yagumaneta mbura munonga neta mbura munonga azo mbicweke mu kucira hando mbicweka icyo kubanza abasheija n'abakazi nibenyigera omukuterana icyo nicyo kubanza against all the cultures timkamya ngo ensiyona hinayo baragizire ngo abasheija n'abakazi bagene ne baterana rero no biya kwa Bible negera ngo ukushara twakubikura kunka wano basa ushwero umwe abari umukazi wawe ukirengaho abantu tabakoresa byo kwerinda ka condoms akuba upira buruhu proved ngo bukinjera konka abo kubukoresa abo kukweza zombi byo kuterana tabakoresa ki condom n'abanywa marwa basinda research yakozwe ne yoreka ngo n'abazombi byo kuterana baba ari modu ziri yahiguru batakumanya n'iki bari gukora abamwe nashanga umukashishi ari raterine no muntu atakumanya ko abira icya kashatu twine buzari tuturinga abajungu umushija nafu n'umukazi abo mukazi wo kumarubiro barababine hatari mukuronda ondije harbayo konkitwa abanyankore for example niyo ndagambe ni abanyankore culture mwene ubana culture boniki actually na abanyankore abaganda n'abatora okuri gurute ndaziyo no boy no mukazi omuka oyi no mukazi ahamurumu omuno ogaruko shangana no okushanga mu hotel no mbara hato shanga at a particular time no running abakazi bashatu bana batanu kandi abo bona bo kwegita nabo tukumanya ko bagizire ki okubemerire ekindi cyakubiki kirumu n'imhondano yomaka hato wano reba mu young generation y'itwine no reba abana bitu b'imyaka 25 bashwire but in a short while batanire nibazomuka abana batandika gukora baba bashija nibavuga piki nibaboda ashwira umhara wabandi ajoba takamazire kabiri tibikirizana then ari kureka azumbara tandika koranga maid azumuloji atandika hono kweguza akumwe ibintu bura kugendana had that sex work in itself eritera akakoko katambura then ahenjere onyingi eyitukuteka itabitire okuzibira abantu abo bona bo gukora risk sexual behavior ko korese mbazi twetanga prep
abantu tabakwenda kukimanya nakugira ngo nyewe tinga rwire umbe mbazi n'urwire ariye mbazi hato mutanuso gwabwa hati byo kibigita amarwa okushambanira ryo okweguza okuburo bwesugwa nemuhonda no maka hato kishanga twine muri abashija no mabashija tubakunda kuraguza abashija tubakunda kucebeza we nazo mwirwaro yaheza kuza hansi hati ubutwantu bwambe mitwaro 20 takabwini hangariyona ushango muri yo mwe twine mwabashija bitu bavuga trucks twine ngabashija bitu nabazo mukujuba twine abashija bitu bakoremera mu yabo yarija konka kwa kweza kubunga yafuna kasitiki aza kushemererwa no manye binte bikushemereza abantu nanywa amarwa sinda zahiguru aronda mu mukazi kuko ina kasento oina maro oino mukazi ebikoroga bino byebyo yeah. This is serious bantu mwe njamazo for statistics tina atinangwe yona birekeno wakota kumakubara washanga wagita ntungamo yona baruna nisinjo kine namwe yanga abantu barwira kucira bari mu diswisi baramakaga mwira waza so no yachimango tuteko kucira okwegendeseza ko kika cyahigo mnonga nayena kubuza kantu kamwe takajirwa Angela ahabwenchi inkokuwano bigamba abwenchi abakazi nebinji kucira bashija imwe mu kucondoza hata abakazi babajireka abashija nabo kadware ngo koza abwenchi barabachiho. Why is it that when you begin to count you get more ladies infected than men? Okay, actually aha million emwe mitwaro y'abantu bari treatment abakazi nemitwaro 9 abashija nemitwaro 5 mushana abashija tubakunda kuragusa hati abakazi ubu umukazi yarararwire senyu bo mukashishi twabashaho nayije kuragusa atakurinda ngo abanza hirime konko umushija nanda muri umushija namana naho umushija mwaza kumureto mwirwaro banywani bene babanza bija batira rwije bamukiruza. That is number 1. Number 2, okuruga kare na kare tufutandika kuragorora serimu muza 2025 tukatandika omwoga gutwabintu eta PMTCT ekiri mandatory buri mukazi wena tukantumanya ngo umukazi yabaye inenda yashua umukazi ugaterana naki n'umushira umuya mu Uganda tukagire kugira cyangwa akazi bingi binenda batungire badateri so tukantucebera uko kumanya ngo washanga umukazi inenda kandi ayine serimu uchimanyungu sirimu eja gitungira umukorabera ki umufutera so mandatory testing y'abakazi increasing population y'abakazi bako accessing testing services. That is 1. 2, abakazi nabakunda kuragusa umushije tubakunda kuragusa actually nerizuba twakicebera buri yomwe twashanga urwiri ati umushije twakicebera twashanga urwiri ubuza ngo tugambira abakazi bujyana nabo umezi 12 watugambira abakazi kutubatera umuninga twabaronda tubakebera kuko umukazi yatugambira abashije wamuteroti mujurze amagaraga we gari umukabi na blocking kumagire ngo baza kurwire ngwino cyakendo cyebeze icyaro ko banza kubuza najya no kugambiri iyo nufache nanye ebuzo nabadi byinshi eventually akwishireka naija kwereta haho amezi mukaga so abashije abagumire. Okay, thank you so much. Nyamwaye hurra echi this calls for behavior change shinjumanza mutego kuhindura nkora otherwise haraka bikango. Angela, university ejambarara University of Science and Technology shomusaba shaho ebaze gukora kiyonka contribution yayo omukurwanisa omukucendeza akakoko ka sirimu baro mwami mujurizi Kambarara University echo kubanza okubanza nakugira ngo nitwatanisa na Uganda AIDS Commission. Yes. Uganda AIDS Commission buri kutandika kwa semester nibijane bakebera bana bitu numanya ngo myaka risky age 19 to 30 40. So know your status. Nka university nitugamba bana to know their status. Nitwa Uganda AIDS Commission kwa Tanzania Dean of Students Office. Never Uganda AIDS Commission never chebera bana okurugowe we realized that the students
get to know their status. Then we give out condoms. Tubahereza condoms nk'abana abokuba they are in the sexually active age. Amamujurizi noreba ngo okushomesa abana aba professions zone. Noreba omushaho, noreba engineer, noreba teacher, noreba social worker, born IT persons, yeah? Twine course erikwetebwa service course. Service course neshomesebwa abana born omuri university. Course ejo nitubashomesa about HIV, global trending issues. Ebintu byona tokwenda olebe ngo inomushaho takumanya ebiri omunsi ebya economy takumanya bya byokutwaza nke economy nke ebintu ebyo. So twine service course tekshomesa abana about HIV. Twine ekintu kibere kweta Mbarara University of Science and Technology HIV AIDS policy. Your policy, the main purpose of this policy is to create awareness about HIV AIDS and fight stigma. Twine abana bine slim university. Konka we're supposed to protect them. We make sure they take their medication. But bambazi yabo ombwire ekindi nitugumane tubagamba berinde amagaraga. Twine kibari kweta peer to peer education. Omujurizi omwana okugambira mutayiwe ngo sirimu ni chibi na kitwara nka kiri serious. Konki wenka lecturer ninga teacher okigamba tekine makuru. Oria ine sirimu okugamba batayibe ngo ni sirimu neshasha. Ogomana naza kukitwara nke kikuru. Naza kugira ngo oguyangambira emyaka bari age peer to peer education. Ntubahereza activities ababana nebegesebwa okuza community ya must okugamba nabatayi babo hostels classes neba training must hip row hariho trainers of trainees okuyamba abana okuza community ya must hostels nebagabira condoms nebagamba ari sirimu nkebyo. Ekindi, as a government institution, we're not far from the Presidential Fact Track Initiative, the PFT, in the 5 pillars, and that is the master plan to fight HIV in the country. You've heard about the 95, 95, 95, yeah? Chris will tell us where we are as a nation, but in Ka University, we talk about the 95, 95. Know your status. Korabori no mirembazi yawe. Ojimireje obustinga nebacheta virus suppression amagaraga we gagaruke busya. Yes. Okay? So ekindi abana tubeteza nomanyango hariho cross generation sex. Abana echo omamujurizi and Chris will be my witnesses. Abana nitubasigira amasimu nebareba buri kimwe social media buri kimwe. Konka itwe nkabazire tukenda kugamba abana bitu ari ebintu bya sirimu ningo kwerinda ninga sexual risky behaviors. Umwana nareba porn nareba ebintu asimu naenda okutrying out. Okay? Okubigezaho nibyo umukobwa twahurira families abana barara nabatayi ba having a risky behavior sexual activities. Omriecho, if you had talked to your child before it's wrong. I'm not supposed to do that. Ekindi, we need to be open. The university is there. Konkiwe nkomzire omwana okuruga nomanya abana abijo university, they live a triangular life. Home, church, and maybe when they go home, church, school, home, church, school, home, church, school. They don't interact. Okujom University, they get excited and want to try out things. So cross-generation sex, abana neba condescente. Tibishibonka nabojo. Noreba global network abantu everywhere. Like, what are the students going to do in Kampala? So if they get exposure to money and they want to try out sex, nkabana ba university, naenda iPhone, naenda small things, iPhone, a good meal, dress well, but at the end of the day, your life matters. Risk behavior, noreba abantu nebaba feringa. So ombugufu
abana bine excitement when they come to the university. So we tell them about the cross-generation sex through the service course, through orientation, through everything. Then we give them condoms. Then the ones who are medical students, we give them PEP. Like if they are on call, nebabasa kwechumita kabariyo nebaraguriza barui abine slim ninga abachara bakuzara ogwo mwana university nemuhereza space okumirije mbazi nabamuhereza special treatment exams, tests and everything takugenda nabataibe in the sense of like if they're examining you give him more time if they're because paper in side effects ogwo mwana takubasa ku living the same rate nka ababali normal. So the university gives you PEP, then the sick ones are on art, then we give education and sensitization, and we do the testing. Okay, thank you so much. Of course, we are getting sensitized about the HIV virus. And abantu nawe cyo muwena nikimukwataho utajo ntimanyisa barwire abo kuba buri umwana kurwara so twena hamwe twetagechi turende tuzomuka humuro kace zabashaha ibineceka banaka humura kantugaruka ntice yongera kutunga ibinyi mnoga kuturagaruke umwami Kristo no kutugambira so far what has been achieved twandureba ayiturije naito ayika twine cyo tubasa kuorekaho then tukine na bingi Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTime. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi. Emyaka mingi omaze gwito gwamino gwa ABCDent na Fresha gubire nokuteza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kanu na hati gumano kozesa ABCDent na Fresha kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona ABCDent na Fresha nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABCDent na Fresha dero oyongera kusheka mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorori hangarion ABCDent na Fresha ni gomba zgonka ogwo kurinda mino gitu Urwamkaga Nubhoros Venema ninga Nubhoros Mchana kabere ndeka ndeka Nezi yakuna msaba bila chiku ndeka Venera shawara Venera taru ya samtoi ya samkai mtoi na yoni mwiha kama cha ingaha ndio tarafu kama cha mchana kabere ndeka na meji kwa kusha kumtoi tu wabati ala kwa mtoi da tsina gona mu ngani wo mkazi wele kota kusaka kweleke no menyechi yakwe mchana kabere ndeka kula Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe uri kuresa shilingi 10,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe abwa shilingi 10,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji uri kwirira TV West buri zoba buri kwehanikisa ni kongere micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program yo mushonje hamwe no muneneserezo umanguzi
naza kuba natererwa esimu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi y'urukwetaba mu kazano nikuri mchaya yo gusimbura iri kweyongera. yetu nisisimuka tujya TV West mu kibuga mbara akashozi boma mu studio nemo mucyara Angela Nakato hamwe no mwami nabo Chris abakuraba bari no batugambira tuganira ahantu arayaka ko kasirimu ndo areje tuyiraha ku marobwire and millions of people have died globally baya kuri science statistics nyingi munonga obu Uganda twasiyenga abantu banga abafira bo kumanywa konka noza kwijuka je nguniyo nko muntu waza kwetegereza byumba byawe bawe ngashanga ngo indwa no ko affecting almost every family so okumanyo twakubasa kutura nayo tujerinzire ni chikuru munonga uko mu rujungu bajya mu knowledge is power omwami Chris twazuriyo tureba hanuya turukwebuza what could have been ekiruhe kikurebeka kitwakubasa proudly kugamba ngihanga ngweki actually ibintu bikoze ubone byinji munonga icyo kubanzaniza kugira ngo umutandika nabwo twatandika president Museveni wenko umuntu no yabandize kugambira abantu ngo hari sirimu neita muri mugitandare icyo cyabanza cyatamburiraho embaze takijire tukoresa counseling yunka tukoresa ukuriya tujya twahika aha abantu tubahereza septrin konko mwaka gwenko 2016 na hati yo konka twine class yitukugihereza tuburyo mu muntu jumuhereza na hati kiri konka bya yabandike kumbaza mukuru abagana ngo yamba abantu babiri baturana kakoko hati kuyamweze ndware zitweteza kamanyero n'ingizi tweta opportunistic infections akuba sirimu tumangu teita koko kugambira twatendeta confusion sirimu ka sirimu kuturana kakoko tukakwita konkeze ndware zukwija waheza kurwara kumaramani hata no he kwita zikakwita za TB za pneumonia ibyukano ibyo byatse prebe byabihamba abantu bakatamba ingumi 2016 umukuru w'ihanga arukora biro mu kitongore cye cya Uganda Commission bakijana n'engenderwaho itana zitweta presidential fast track initiative umuriyebyo iyo kwandika kugira ngo abashija butubaronda hibari akwanta mungu abashija tabakunda kuraguza kandi umushije umwe natandikira Kampala akaruka yashwerayo akariyanto ndashweraho akambara rashwera azanyihanga rwambara shwera azaruba rashwera azakatuna kurusinga akibana agaruka agena nabiba so gutwire guryo mwoga gwitu ombere bikurebuka ngo twaronda abantu binji abarwire twabateka amabazi de n'abatarwire twabayongera kubamarisa obutakwatwa konko muri gihe cyo twenda kwiha yabashije angereza kutugambira ku generation 6 kuturaze ko yongera kureba ikozwe ndisa kushango abashije kutandika batandika kufuna kakoko kutandika mu myaka 2005 ko yongera higo ibyo byabashije batandika gukora konke jeteka ikibona hanso myaka 35 kuzana n'etano ombashije yongera no myaka nkagana bacukwata sirimu hata bakazi uboneye kwatakare 15 15 years obwana buto ubwo no bwana bwite buri mu primary senior 1 umwe no bufuna siri mu butakomana ku bwagitunga akwati imkamira ngo babwagire kwengaging umubiri nubwo no kubaje kwa kusoma doses batandika kufiringa age ya 6 konko batera nawe tibine kusharamu ngo gumutware ninga ngireki muriki tuzo myaka 2 kuzashatu ya Angela babishibito ba university na ija university argomuka umukana jwana gatiteke yakakituka mabara nakashweta nakahareka umwe achika university ashanga abantu ba designing bine damage trousers bine fitting clothes bine sumu
achika university azaha kahunga na nemere yombufunda hata chibari natambara kabwa mujuruzi ainemu evening amwihayo amugurira kamere amuha emitwari ibiri twari biragenda riyo hati kari kinga abana bitatu abo kwija bine limited knowledge about HIV transmission bayenda kukunda ebye bya make bakibwa amagara gabo cross generational sex hata abashije tukenda ngo tubihiyo turigonto batunga ku gato munonga icya kabiri tukatandika kugira ngo buri umuntu wena orachebeze twaheza kushanga rwire tumutandikise mbazi kandi twaheza kumutandikise mbazi ariyo mbazi yeburi zuba kurungi akakoko tukatere twimushaga ejo nengenderwa yo kugira ngo twakuze 2023 bitwaherezeho AIDS nomako kugambira abantu ngo want to end AIDS baterendu konkitwe nkabashaho ntumango AIDS actually turi nkabacherezo ekiti kinene HIV because HIV nakakoko akokoretera umuntu yarwara munywenje ningashi AIDS no komoka shango umuntu ahurukere ari amagufa gashangirwa ruhu so ito aim yituka tugira ngo twiheho AIDS ako umuntu hogu otine AIDS ina manike nakorera muri narebe rekayi life echecho tukacinozia and we are almost there kutwa ibintu wihabona new infections akonaza kushanga ngo ngeri izoba mbarara yanje yonkeje yanje abantu biratana umwako gwire bakatunga siri mu busiya nababari binji konka ejo kutukoza kuteka mu statistics 250 those are tested positive kutukoza mu statistical language that is around 2.1 for every 1000 burubantu 10 no yihamwe abantu babiri irizo hata tikiri kintu cyangwa because kimanyisa umuruka gurimo abantu 15 no statistics tuzakare so kimanyisa ngo bururuko mtwantu ya mbabiri kimanyisa ngo buri mwaka buri muruka ntu yihamwe umuntu akwatwa serimu which is not good and kandi tugorino wako generalizing population utajire kugira ngo okwate geographical location hari byo kushangana bikiza ebindi hari bikiza ebindi ekindi cyakashatu ntumanya ngo tukacendeza abana bo kutunga akakoko ka serimu mu kurugomba zire babo icyo tukacendeza umwe tubentuye nango kigumikiri yahigura kuba aim ari kwete elimination tukore elimination tushanga ngo abantu bo kwatwa burwire nabacendera to level that is significant kugira ngo hakuja umuntu umwe icyakubasa gukora nakako kintu cyakobandi bona ba protected so ahitwe twashika na PMTCT ntwenda ngo tukigumizemo kirige cyo mutino ko kututwire kandi cyo karitwe mbazi na nabakazi kwegese bakamera mbazi yabo then ekindi akasente kukoreba ngo service delivery in HIV karu hati yaho nindekateka ngo twine mu kucumbagera kuki akwantu manya ngo kurga kare na kare embazi eitkoresa yone turenesha shurwa almost a bigger percentage the donor funds nzurwa umbajungu konkana Uganda ikayatiro 0.1 AIDS trust fund eyibure district yakubene committing sector 0.1% budget hato bwa hati abajungu bakwasereza abo ihangari kajya ngo okay mwakwasara ka sente kanyu itwe mbazi tuza kujigura abashaho batwire barone bashashorwa ki government konka hati cyo kireta ho kucumba jana munongo mu private entities akwatu no shanga twine church funded institutions twenze turagoro embazi ya HIV okuchebera HIV byona nebyabusha konka ko kuzo private entity kimanyisa ngo hija kuza ya sente konka government ikigizire ki ikikwasiro another challenge no kugira ngo abo kuriye mbazi ntobachebera kureba progress itweta monitoring ya viral load na CD4 hati ine bitakucheberwa marwa rogito hati nka viral load twine testing centers wandege ya Kampala so akarwara ko kureba ko kwija uwo rwire wamaramezo mukagambazo wamara umwaka ntukuyayishagamo ino kujana picha juvuga gireta mbara hospital agireta bwizebwera agireta municipal samples abo bazipackingaje
baziteka mu motoka bazitwara Kampala bazikebera results zigaruka abantu baburisho twakuchuma government nigera ki nekikora ako bantu bari umuntu yija hirwaro yakebeza yagenda konke icyo nkitaga kasenta ko hari mu fuel hari salaries z'abantu aba batari officially employed hazi icyo kikaci tukorerwa donors korabiro mu NGO that nko mutwine JCRC coordinating reki icyo kize big challenge twagumuzamu tushanga ngo siri mutekuragurwa bashaho bonka omushaho takuragurura mu rwire wenga hariho muhumuruza uwo mukanisa hariho muhumuruza muranwa hariho muhumuruza agement tweta pia hati nyowe ni umujurizi ntubasa kwija hamwe tuganire twikirizane kunkana koherereza umuze w'imyaka nshanju no kujya tuwanshanju ndangambira ubwo ndatagita ninga banyohereza nguze kugambira umwana w'imyaka 19 rwiri nakujya tatiwe iwe ine byawe hati nyo no kungambira so peer to peer like Angela had told us a peer can easily be understood hati nkanyo ngo nyoherenze counselinga Angela would need an agement haino bakuzire hamwe bakazarwa hamwe bakora hamwe bazana hamwe akahuna bayishirika baza university kumwe umwe yagire kizibu ko kwijya mugambira jyato sure icyo kungambira n'amazoma dekanjezeho kunkati nyuko kwija naza kureba umwana ndeba ngo kujya kureta authority over that child ningo umuntu kujya kungambira ibintu biguma but there are a number of things that we are doing has HIV echochuro ntugarika tuengagingana na agriculture sector for example agriculture sector yo hatu ushangeka 18 musoro hamwe 18 takarahango konka abantu nabasa kuhingo mukafune mboga afune byukuriya mbase ku kurya jere immunity zahigo ni tekora hurireho haba kujya ngo kahoro ke chitongere ntujyango no dreams project twina bashite bitu abazi bumakanga munda no basya wakati isente za block barugamo hati government ekatahe enkora yo kwegesa abana life skills abana basa kwiga kuko bazire cyarani babasa kwiga guteka mandazi babasa gukora intito no bakora ubuseru in the process bagira earning yabo haze gukorwa bashaho that is done by people icyarani kimanywa abandi baburisho so government goes that side ibashashura sente begesa abana ebahereza tools bagenda batandika actually tiza kushanga symposium yituragera aha kutandikana nyinja kare achai cha Mbara University of Science and Technology afama college yumva itari kuri yacu abana bona baza kwija kwereka ibyo bakora tubinemo so ejejo nayo nenkoragana ebasize gukorwa kureka abantu bargo umukibari baza umukindi ngokuba murana ashobora actually iki nacyo tukimanye abo kuba ni kikuru Trump akashara ukwezi bani bwije odagira ngutine impact and chine negative impact abo kuba matanga mwabuherezo twa bintu tunga ize hatu nchimaniza ngutongere kuri yatwerinde abo kuba nebyabibiro ate bimwe nabyo bikateganisibwamo so nikibakiriye ikintu cyangwa umununga cyo kumanya most NGOs zikora sensitization n'ibindi muti biciro hatanje kimanisa ngwano yeri yongere mamani abo kuba nebyabibiro na nebimuti bikiziriki exactly kweli nawo kweli much more important kweli na ufutera n'abakazi n'abashija kwerinda marwa kwerinda okutuntuza abana bawe n'umukazi wawe umukayawe nomanya nobingo umukazi wawe inchiro ari umurana ushanga murana maze imyaka 5 na mwenda hato kirwa umushohoza amutungira busha akiza ko tukorekera imishinga ebyo byona twine kuheza okay thank you so much Angela yes nyendere oyongero tushobore hari symposium egere kuzakubaho nigatandika ryari nigakumara bwireki who is organizing mwenu oyongero tuongero tutangaza tukenge kurungi yebare mujurize chikuru uri mujurize ninyenda kugamba ari ikintu cyenaye bo kugamba mu kubanza nka university nituzoma shomana tukora career guidance oko shomesa abana
after secondary school. Oko how to select subjects okuzomisho. Okumwe tukazomisho mara kambezina. Nagamba bana bahandike ebibuuzo questions after my presentation. Nabagira mubuuze ebibuuzo mbihandika akapapura. Omujulizi natungamu ekibuuzo omwana yabuuza ngo habwenki ndiyo ninshoma natunga omushaija namba buri kimwe abazaire banje tebakumanya omukani ngarukayo ninyamba na mama nimuherezeze sente nkatungenda yagihamu nazo mu irwariro kwihamwenda bangira ngo nime sirimu hata habwenki ndiyo ninshoma. From secondary school, twagamba na S4, S5 and S6. Ogumwana yafa kabiri nkamakara. Abo kuba amasiko gamuhwa nashaba ogumwana ajagambe nanye nkanamara okugamba nabona. Ondijo yagira ngo mutaiwe akamutongera omushaija konkata kumanya oba abyame nawe ningabireke. Aba bana bari mu age bracket ya 15 to 17. Nabana bitu, and it was here in southwestern Uganda. Symposium eje niza kureba abantu nibaza kugamba ari abana nkaba. Symposium neza kubaho ari university konka it's open. Buri omwe naza kwija. It's open. Muje turikize bye bintu bibaza kugamba. Omukubanza ajja nituza gukora free testing and counseling. Obundi we shall see artists. Manya, if you want to bring crowds of the generation, the young generation, Notaoba, Reiji, who all those musicians. When they come to see the musicians, you're like, can you contest? Politely. Nibaza kuchebeza, nibaza kutunga counseling, nibaza kurikiza groundbreaking researches about prevention of HIV. Abantu bakozire research mu byaro. Hariyo communities ngabo tukubasa kubatahamu orite sirimo wako. So we shall see such papers. Nabaza kwa abantu abembazi exhibition embazi je kinyankore tinzagamba je kiganda je kinyankore to help suppress the virus, okay? Echindi omujulizi mujuka omushaija bari kwata fere bongo lutaya. Yes. He gave face to the HIV/AIDS in Uganda. As a musician, he risked his profession and came out and said, I have AIDS. Nina Sidimu. Kiswahili ukimu. It was that time when HIV had stigma. Abantu nebakwesiza kuboine Sidimu. When a musician, he took the stage and said, I'm HIV positive. Akatambira binji. Twareba ngu ya akazoma shomero, akazoma churches, akazaburi kwa mwana. Hata msimpozi mwana tuza kureba ngu Fede Bongo will have a special tent. Okuzaonka a continental level. I've had a chance to stay in South Africa in a place called the province of Mbabane. I'm sorry, in how do you call it? The province. I went to Mbabane in Swatini. Those are the places that Eswatini and Etwante. Those are places that have high HIV/AIDS, yeah? And in South Africa, when you go to Mpumalanga province, I stayed in Mpumalanga for some time. HIV/AIDS is like a handshake. You see people and they're sick. Okay? In South Africa, don't risk your life. In Uganda, you can try and say, we are shy about it during the day. At night, people don't fear HIV/AIDS. In South Africa, it's all time round. Okay? But we see that a little boy called Nkosi Johnson came up at 12 years and said, let's please accept us. Mutuichiriza in a city. Care for us. Nkosi died, but he gave face to HIV. So when we go to schools and show these videos on Nkosi, and then we show Philip Bongo, and then people are aware, we can see that
The symposium is bringing what happened before, and they are getting to the north. Thank you so much. Akagambo gira akagambo kwasigira abantu bingi bagumene batureba kurugasha ibiriza kwasha eshatu gira akagambo kwa basigira turukwendera. The Kambans mu Rujungu. Everyone is either affected or infected with HIV/AIDS. Stopping AIDS starts with me and you by saying no to risky behaviors. Mwije ari Mbarara University ebiro 26 mpaka 28 murikize are akakokaka. Bantu mwesirimu ekiriyo konkani ntubasa kujerinda ninga ekwema mu Uganda. That is our dream and goal. Thank you. Yeah. Yabare mnonga Angela webare mnonga okuhanura abantu bakwetegereza ya nahura nefu muzuri yankore kufa kabiri kama omwe Chris tiriantendera a concluding remark. Before I give a concluding remark, one thing chintagamba nabonge chikuturetero is funa sirimu okukoresa embaze yebitokoza bwongo hati aho muri Mbarara na mnongo mu geto zito kwa hanso mu kijungu hari abana abarugiro mu universities abatestingire heroin abaresize heje mbaze kwindura ntekateka inude iri bakahendera babira addicted bakarugwa bakazum umuchako so abantu bakorese njayi nabakore nebetere bukatu nabayine mbaze yo kwikizamu abona baturo mu groups bafuno mukazomwe bona babara batano bino mwisho bona babyamanawo ikintu cyo kiriwe nkinege kufuna kukasira mbere bantu mwe ukwendereza kugira ngo twerinde serimu twerinde okushambana rero kuba over 99% yakufuna ko kukasirimu tugerondera kandi cyamwero ninza kugira ngo mwena mwije kurgebirabiro ni kurga nchakaruwa kashatu kuzuruwa gatanu mujaha Mbarara University muhurikirize murebe bukozurwe no muzafutangara mwashanga abantu kumcharunga kuri nsiri yembazi yekirabuju kandi Mbarara University itiriho umusiri gwembazi yekirabuju ahibarwe n'ibiheme bazi iba kukoresa kwereza abantu kuri mwene muje turebe ibyo muje twurikirize abona abine bukozurwe umurwana sako kukasirimu nabwanyuma twendere tukore ihanganye tukurumye. Thank you so much. Nyenda kusima abantu abumwe nabativya umcharangera nakato. Thank you so much for being with us this morning. Omwami Chris nahabwe webari mnonga kuba nitwe imbasimira utumwa mwene mwahereza bambature. Nyenda kusima iwana tureba okurgobo bwire shayibiriza abashayishatu nimbendeze birunyi nshaba ngo bitwahura tubito mu nkora abo kwani bikura and HIV is real. Tukugira ngo ekeriye yakare ngo ateka hinduka ni ejo so tugerinde tumira mugama imberezo barungi musibe kubyo. Thank you. Sisimuka yabaniye kushyibwaho. But here we've got the loan. We've got the loan. But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. zabishatu zakasheshe na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Could pay double or buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*1# and select daily or use the My MTN app.
bannayuganda mwenna mwebale kusima bakyogera Habu Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza akawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Porogaramu egi obuhabuzi bw'omuzaire n'obwetaago. Wildflower nekwitibwaho Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite your happiness. Or the next day.